Anak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب صل عليك يا رب صل عليك يا رب صل عليك صلوات الله عليك صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليك يا رب صل عليك يا رب صل عليك صلوات الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم Beringat-ingat wahirakan lun Hudib dalam dunia bersementara Beringat-ingat wahai adindanya Ulang badan Tuhan bercibre beringat-ingat wahai adindanya Ulang badan Tuhan bercibre Ruhul Qudus Jalla Jalaluhu Salamuhu Jalla Jalaluhu Qudus Jalla Jalaluhu Salamuhu Jalla Jalaluhu Rahmanu Jalla Jalaluhu Rahimu Jalla Jalaluhu Qudus Jalla Jalaluhu Salamuhu Jalla Jalaluhu Qudus Jalla Jalaluhu Salamuhu Jalla Jalaluhu Assalamualaikum Hayya-ana nanggro Salam bak kamu Suud haibata Assalamualaikum Waalaikumsalam Allah Allah sawab bisalam Nabi kan sunnah Jalur tamu marsyarai mulia Mulia warai renup lampuan Mulia rekan bermabih abad Assalamualaikum Hai anak anggo Salam berkamu sesuai berata Hai kamu harta yang berkata Lahna tu bodoh yang nak kamu bahas Assalamualaikum
أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا والآخر والظاهر وباطنا أولا والآخر والظاهر وباطنا يا غفور رحيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا والآخر والظاهر وباطنا أولا والآخر والظاهر وباطنا يا غفور رحيم نستغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين يا غفور رحيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا والأخير والظاهر وباطنا أولا والأخير والظاهر وباطنا يا غفور رحيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا والأخير والظاهر وباطنا لا إله إلا الله الله جن لون pesan gerakan dunia keadaan kau jangan nasihat beraman beraman benalam jadi keadaan kau dengan nasihat beraman beraman benalam jadi supaya tanyo depan senang mendung yang hari haji termas supaya tanyo depan senang mendung yang hari haji tenang la ilaha illallah Abu Syamah ada Sayyidina Umar Abu Syamah mati kenang rajab di bahaya bunda Syamah di rumah beriman Abu Syamah mati kenang rajab di bahaya bunda Syamah di rumah beriman la ilaha illallah Abu Syamah ada Sayyidina Umar Abu Syamah mati kenang rajab di bahaya bunda Syamah di rumah beriman Negro Aceh no seram Mekah Negro Betua di Uluan Negro Aceh no seram Mekah Negro Betua di Uluan orang yang malim ada dan ubah masa perintah Iskandar muda orang yang malim ada dan ubah masa perintah Iskandar muda Negro Aceh no seram Mekah Negro Betua di Uluan orang yang malim ada dan ubah masa perintah Iskandar muda orang yang malim ada dan ubah masa perintah Iskandar muda pemimpin zaman cukup metua hingga pertama Bandung berdarah pemimpin zaman cukup metua hingga pertama Bandung berdarah pemimpin jiwa demi Allah beri amanah bagi agama pemimpin jiwa demi Allah beri amanah bagi agama Hidup selama Mekah Negro Betua di orang yang malim ada dan ubah masa perintah Iskandar muda
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.